Dos
swowej modlitwie wykładam się moim, nasze modlitwo sam do żywota Twojego, a mi Boże nagi Marta, a sobie do żadowa Jezu Chrysta, do porody Boże sobie nie powieda wiecznego, czy jedna wyrazor solejna, zaznacza zasna. Zajmujecie ustawienie bardzo. Romani uczecie od mnie, wierocie alternasa. Ankosnes do taka laczenia. Widzicie do jabłka i wielomi izmi. Sosal sanu Romani uczenie ke noś izmi. Antacie mon tanso sosal sanu i pishi sunduri. Pundi apni asa munchangkan dok sosne omor chilikacha warvashan bolnan achikarsa torens dut sosun खूप आशीर्वाद ताका मेळटलो देवान आमची परीक्षा केली आनी ती आपणाक मानवरात म्हूण ताका पळोवन आयली भांगर उज्यान घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी ओमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली ताचे खातीर ती हें सत समजतली ताका विश्वासिकी ताचे सगळे मोगान जियेतली कित्याक ताणें वेंचून काडलेल्या कुर्बा आनी काकूळ मेळटल्यो देवाचें तोरी पुतकितात आमचो जबाब जातलो देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला तुमी बोलून म्हणया देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला जशें नेम ताणेता उदकाक भांगे जोडिल्ल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मा म्हजो पत्रेकता जबाब देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला ताचे मुखार येतलो ताचे दर्शन येतलो जबाब देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला तुजो उजवाड म्हजेर तूं विस्वाशी म्हूण पळय तुज्या पोरची कमळाची दयान म्हाका वाट दाखय जबाब देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला देवाचे वेदी मुखार विस्वास करून हांव येता म्हाका संतोश दितल्या देवाशी जोडून वेता जबाब देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो ताणेला Yes,
इतले म्हज्या जिवितांतले वायट कित्याक आसत कसले वायट हांवें केला हें तो म्हणूंक पावता आपले मतीन लागून चिंतता पूण सोद शेवटी मोडदाचे तोंडीक तो पावता तेन्ना हीच ती निमाणी उतरां तो म्हणटा देवान दिले देवान मेले देवाच्या लागून जावं अवश्य बाबा पळयलो आयज शिशू वर्तमानांत आमी पळयला नायक मुखाल्या दोंगरार जेजू येतालो तेन्ना येवस्करीचो एकलोच खूब मालगडो सोंपला आनी तेन्ना आमी पळयता जेजू कितें म्हणटा तोरणाट्या हांव तुका सांगता उठ आनी तेन्ना तोरणाटो उठटा आनी मस्तान उलोवंक लागता हाका आमी म्हणटा कितें काय रिससिटेशन म्हटल्यार कितें काय संवसारांत मनीस मरता आनी ताका संवसारांतूच परतून जेजू जिवो करता ही खबर आमी जाणा लाजारस हाचेर सगळी घडलोली लाजारस मेल्लो तेन्ना जेजू ताका म्हणलें लाजार भायर सर लाजार भायर सरलो घोडांतलो 3 दीस मरून गेल्लो लाजार आनी तेच भाशेन पळयता आयज शिशू वर्तमानांत आमी आयकलां तातूंत जेजू म्हणटा तरणाटे उठ हांव तुका सांगता उठ आनी तो उठटा संवसारांतूच मेल्ल्या मनशाक जेजू जिवो करपाक तांक आसा जाल्यार जेजूक तांक आसा मेल्ल्यांकूय स्वर्गांत व्हरून आनी आमी कित्याक म्हणूं येता कित्याक जेजू म्हणटा हांव पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत ही जेजूची म्हणटा आनी त्या पासून आमचे पयलीं तो मरून पुनर्जीवन करतालो स्वर्गांत जर तो गेलो जाल्यार तोय आमच्याय सगळ्या कुडीक आमच्याय आत्म्याक जिवन करतलो आनी त्या पासून ताची पयली वाचप आयकलां ती आमकां उगडासांनीच बरया प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसा प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसा कशें बरो पळयलो आमी कोण साफ सुखी प्रामाणीक आमी आमकांच पळयता काय आय एम द परफेक्ट बीइंग ऑन दिस अर्थ कोणें म्हणूंक जायना आमी सगळीं पापी आमी सगळीं वचो पूण देवाच्या आदारांतल्यान आमचें जिवीत आमी जाग्यार घालता खऱ्यार घालता मुसार घालता मिसाक येता देवा साफ करता आनी आमी प्रामाणीक जावपाचो प्रयत्न आमी करता तुका वगेरे होच प्रयत्न ही आमची पयली क्लारा 95 वर्सां पयलीं मेरेन केलो आसतलोच जेजूक आपल्या काळजांत घेवपाची तान आनी पोवतीक आसतलीच आनी त्या पासून स्वर्गार सगळींचें सूख तिका मेळटलें वो आमचो बाबाक 5 दोनयांचे देणेक तिका फावो जाली गोरकारा बरोबर लोगड्याच्या संबंदान देवाक आमी आर्गां दिवया तेच भाशेन 5 दोनयां पासून एकली ताची तुवे पासून ती सोदून गेला ताचे पासूनूय देवान ताकाय सगळीं सूख फावो करून मागताना दुखेस काळजाच्या दोगांनी हे अशें पयलीं देवान सगळींचें सूख फावो करून ताच्या भुरग्यांक ह्या संवसारांतलें दूख बांदून घेवन देवाची कृपा आदार मागूया Page number 29, seat 4, page number 29. Seat 4, page number 29. Oh
moc stosowanacie Pana, uczakłacie drzwi, męgacie budowczą moc, znaczy, gdy nie udą to na podniman kota, ani do czego zaznacza są dosta, także sagary, amcie karego, i rotoriami, którzy studii karega. Apres pośrednio słowa, co są chrześcijanie, tak jak udowiedlo, Pan glasu promodo. O, jak się sam wylony, po mnie sobie stwierdzają, i może gór, to trzeba swobodnić. Tych swoich działań do rozstarego zwierki, tu panowiaty własnotnie, jak się sam nie góry, tu mi sobie stwierdzają na tym i może oddać klas. Dowiany sa smith poraczek rogo, papkaczej w stronie męcia, tu trzeba sobie słowiańską szapasotne wawody i może oddać saktora. Załóżmy za obegonia nie sowiecznych, Polsk, a
sorga Bapa dan Saudara Maria. Amsha Bapa Sanisha, Jangan Bodhisattva, Jangan Sakayo, Jisuci Sakasa, Jisu Sakasa, Asal Sorga Dewasa Sanari, Amin. Jisu Dewasa, Doshina Shina Kampus, Mayang Kakari Bodhira, Umay Kakri Kakariman, Sorga Separaso Kakri Kakariman, Doyako Dewasa Sohostai Amnani, Sugusha Suka Kadyamsha Sohora, Jesu Kristus Mengenai kami berwasa terkekau dalam kamu dan kakuni, Sor Bapak ini sugoi, Alisor akan dati pakai. Soya Jesu Kristus bereja berdoa berdoa syati doa musishati tuhanka amcha patna cedoi putus dipogitu sobicha bawa tujuh Kristusnya ani tujuh bersyukur berdoa syati ani terus dikai modal sabar tujuh syaitan ani rasul solidai sastra sastra soya syati selangkau syai soya so mereka syati. Ide baci shiri sosara shempa kartati shiri jajara kapoya surya subhati. Dispensation of Evangelium, D27, page number 61. D27, page number 61.
या आमच्या संसाराच्या पयल्या वेळार तुझ्या पुताचे नास करो आमच्या वाटेचे जेवण जावं तुवें दी तुझ्या पवित्र जेवणात तुवें बसवले द्वारा आमच्या वेळी सासराच्या जेवणात बसोय कोणी वागता तुझ्या पुताचे सुशिदामी Thank you, Lord, for giving our grandma 95 years of blessed life and giving us all the opportunity to receive our share of honor. A woman who loved each one of us selflessly, she was the root that kept everybody united from all the lands and tribes. She was a selfless, pious soul and shared only love during her lifetime. We all cannot forget her sweet and pure smile, which just made us feel that all is well. Her faith gave her strength, and she showed us how we can talk to God in a simple day-to-day conversation. To take the name of Jesus when we leave the house, at every opportunity, she would remind us to live in harmony, to live in love, and most importantly, to give the first place to Jesus, whom she called your son. It's her prayers and blessings that has always protected us, never forgetting to bless everyone she knows. Grandma has been the strongest foundation on which our beautiful family has been built, with a simple philosophy of life, a Quran Baba. We will never forget these teachings. She was one of our main reasons to visit Goa, to spend time with her. Whenever we tried to outsmart her and were proven wrong, she would say, Aja Nakshi Koita. We hope we have been good children and grandchildren to you. How we wish we could hold you just once more and feel your love. Our heart breaks every time we think we will see you no more, and we will not be able to say Grandma. We know you are in a better place. A sweet family message to you, Grandma, from your beloved children. You can only have one mother, patient, kind and true, who asks nothing in return. No other friend in all the world will be able to replace you. As we look upon your picture, sweet memories will recall. Sweet Jesus, tell her how we miss her and give her all our love. My dear uncles and aunts and cousins, Grandma would definitely want you to hear this and listen carefully. I see you, my darlings, all the time. I know everything you do. Would you believe, my dearest children, I am even closer to you now. I can see inside your minds, indeed inside your hearts. I know you even better now than I did before. I always loved you, you know that. But maybe now I love you more. I know how much you miss me. Well, I surely miss you too. You will always be my precious children. What you need to understand, though death has taken me away, but my teachings should stay. My teachings of united peace and love. I will be watching you all from above. Every day I see you from above. And you should know how much you all are dearly loved. On her passing, we receive this message from the Bible. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens. And those who lead many in righteousness like the stars forever and ever. And yes, once again, thank you all for being a part of our beloved mommy and grandma's last journey. Last but not the least, thank you to the priests, nuns, relatives, and who kept praying and interceding to Jesus for our grandma. All caregivers who served her and kept her company. Doctors and nurses who strived their best and did all they could until the end. Thank you all, and God bless each one of you.
space nakala, ekos puto pagkakaputing puto, tupis kaldasya normally ito mga saknya, o kung tados pagkakalang away, pwede, grandma, great-grandma kita. Ini pasti kami boleh dapat serta itu lupa kami saat istiqomah. Kami boleh kita kami boleh punya kain semua. Soalnya boleh kami tak ada aja boleh sih. Untuk tiga apa Yesus Kristus. Terus boleh mana Yesus Kristus sana. Pada cara sesering cara kami untuk kami berbuat. Ini mana Yesus ini mani kecil maka boleh pasang untuk seperti yang berbeda. Mendekudi mate kalau mereka bawa dan sesuatu berwarna mereka dunia dan keselamatan perhatian. Ia mencoba mencari mate kaitan dengan sipur, service dan cabaran. Pulau Jawa Barat mau dinasibur, angin disokot mau bagi montaja soyan, miru, wasai montaja sekarang kau, angin pasca pasang kau surun, bapak lagi lagi surun, borea kanan, stafni raja koridor, nirotoi boyo, angin bagi montaja sangat, tidak pausa. Sekitar masing-masing mandau bagi sahabatnya, sebelum kita melihat masih dulu